सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान हुंकार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर शांति का स्रोत करुणा की धार निर्झर झरे मन से अपार वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर है शाक्य वंश का वो तारा जगमग है जिससे जग सारा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा 나위 ngojin tonje sonra nimpa todo köyela sonra nipa tedone nawi jakarchi shonren tapui deyong njiten chone cher malen bituso shibu sanum chitole durare lachenji shebure rengin shambaro sonden chituso ramana shente mayor devi lamto köji Ni denji tu so nampo chimbe ngen tri den ni yong ser chen ne le jin ju do sa den de yong to bi long su zu di ji so du ni mer song de yong to bi long to nyong hi yi chi dong zhong den zong she so me par jue be lo she dong mong hi ji yong su cha de men nam jin hu chen bi men bi wo do he hin hi war jur Kater sardin ki mönpa serchil lachen chi shipu tamba hi njitin tu chung tamba gongte chen la jalapu dandu hi roso maha bharati yutu ki jembe bharata so lorju ningo trechi montu ti shone longo nitong arjang gorji so jakar shongher chi shoso Yul manga datong yongba jingyin xin dandre to seshi jakal jiba hiye Yul ti jabo na haji risu jurba mompe kruwi jabu dongju tema me pate tsenla jalpor sezong hiba te yeno Ngapa, nga dulu letena tozo hiesare. Sei larika, nga dulu letena ngoma tenso hiesare. एक ओर से आए राजा दूजी ओर से पांडव भी युद्ध हुआ रण में घमासान अंत में जीते जो थे वीर वो Lajaka, nya che za de ye. Ji xie de nga du pa re. Jamolo, nga dunjene jaki tozo yerinde. Jabe yesane jakalone, shesa sa donjela perinde se.
干秋天你说话打巴了，突击的巴的。拉什个，到时的家么人车嘛了下雨。咱们人可能们都被他都先杀了嘛去。我呀，大切送呢，人把东西上马扎的去，按照呢当中的阿姐人车嘛了下的么装么感觉的。让头送，大眼吃让头送。连线，西巴烟到公的别送。那俺妈都西巴烟到苏梅。对吗？我这里送人。当俺不是哪一处？这谁？这功能着。俺也送准的给你。我呀。对呢，去俺看龙把的检查的。哦，俺看龙把的检查是。打到天气别的。去马边呢，你抢着去们。打到天气别的。天气别的就。那前面从得动，俺不用。阿妈，阿妈，阿妈。阿姐，这大人在前面站起行，在前站，这些的，去家去就到这把马可以，家边有三年家卡龙呢，大些跑着的来给都是，我做三下中前用呢，俺对什么小巨人的，先给当么，别我妈当送去的，单脚把鸡，全脚把家不是啥送，家不跑着能来的，去空了还是要不这个，考了出学的就呢，跟俺要不就说句。对了，抢着没？俺天气你没的，西巴羡慕都比不没送呢，要不也没。阿姐，俺等俺送呢，谁给到么？你家不了西巴没吧？真是现在家不都种着的，你空都种的门头。阿姐，去俺家不三送给怎么些顿就的？俺空了3到3么些些呢？这下中间了，家军人开学那啥人，你那有老一人了，俺西巴就先头有嘛人，但俺就先头就嘛人，没，等着嘛人先给到么？去年嘛哪样呢？咱们去干仗等着还没着，等着你呢，俺就去等着西巴人的门头。大去亚马了，上了多嘛等你看了呢，但俺从脚板着呢，家不是就这些，这些呢家不投机掏钱的。我也去看年去。这些呢，单这上，去接包啥西东着吧？这钱在那家不是三桌的，家被这对，投机掏钱的。家不吃了对吧球？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 呀，家不得这些，切说点么样呢？家不了，七七日上春的俺做点么样，普通农用有才点么样。切学到点的，你上下就点么的。我三下中些，切就老多这呢，俺才点没我。有啥啦？毛出新把人。呀，打弄了呗。得动，切打着弄两桌没球。呀，俺弄两桌没球，但记得。切俺来来先给马家
呀，我空去脚不走，我那来先不给的。也那样，脚不来劲了，当然来先不给吧的。呀，当对，对吃了来谢谢。哦，去你这的我让这都些声音呀，吵怒。呀，你记住来先。呀，等着。大妈看那样的。那一面都就出嘛。马看得懂，来往跟俺俩年纪些不得多呐，你钱不就嘛嘞？没眼睛的呐，俺俩尽量都少嘞。但我嘛，俺俩就要嘛嘞。俺怎么你老那往？西边这就些头要嘛嘞。俺我嘛，吃了要不人嘛上。妈一打到等着送俺送那么些，来我给俺去这话东在东的嘛嘞。老板是这就俺做了这个熊。第三季热动等，俺看来了你的。大瓦嘎布千年这把东，把送年纪多年，嘎子单就的，嘎子的拉玛那冲嘎子，嘎带动等到几百人多。嘎带来的是把些个车多，是谁些个老板是这家，俺去送的人这不很啥的事。小春嘛，俺劝俺你这西巴所上些啥，人得印度。你俺这话听不些么去？你那我俺掏钱去了，些个到么了？一人蒙过呢，俺超掏钱人。呀，等着去用一盘了，小春嘛。小春嘛。你不摸到娘子头就呢？也没你不没在这一弄哈一啥人？家么了？都见的那什么了？接到了俺们说呢建议。哦，俺你妈可别，那那，来人去打上玩意。要么，要么了，得动来就，这种来信了，容个不大不再换的，要么用出嘛了，要么呢，来信这动娘等多久呢？前几颗说凶险呢，你现在啥人？要么，全的那这些。家不了，俺家没三弄这点人的黑生，忙得那来信了打上我的，没生意呢，
容了没把的了，老多人头钱的。年前了还家不了，大连县前几本草县那哦，俺那上车没。老于，来日光那有的。可家不都娘都也是。我爹了，爹呢老把给们都，让不起人头的那一呢，可家么都娘他们那，家不都娘都都，老公打扰。你可怕下啥声音？哼，哪去了？来新加坡头个人，可他家境真看懂就个人，搞得来的，可山下中间去家坡人。俺来新加坡的娘都这头也罢，人太热了。你现在来不去，假设来新吃了后，假设来新吃了后就刚才抓把骨头，你现在呢这哪干就？哎，爸儿，他去当上舅妈的，家么认出马东，西个当么空你进了，家三天成我呢。去电动上瘾把电布洗擦的，得去一些。去电动，俺让个人往俺就行。东少中开可操人，你人往俺就头就顶开人，去参点么激动，看人家了是把羡慕头就俺了一起。去写就嘛的真理在搞的写我那去写，后边四周当的些呢，老兰全把铺呢，是把写一切都全干单就的。老兰前些写这种哦，年前兰子，老兰前些写呢，俺瞧木头比不没错，俺瞧我人。但店呢没事被颠倒去人。上不卡。也老家么？仆人得到在弄的取货，就在呢来去见大杂用的用啥写给的。家波了，拉起文书动他们就搁了错了，全新写着是。每波公民推荐你们，百米定老二弄咱们。每多跟大妈他说，我说也是。给我！家波了，每到白马夜班的，这西边当真些的。切错了，咱们不穿装备，
没浪的。呀，小鬼道嘛，我大前期人况都用这样。家不了，到公接容，阿姐已经准备人可能等多多去。我这热出门到公啊，去年都多少几岁？你那样，那给么到公给这引起些的。得几岁当然。家不了，不没拿了，大娃人拿女朋友单位地来了觉得。大且陪着去。送你火把下日节，在下中节来任务完成中原因，也不老人上的。切，你在哪陪起行？家不切，谁给当们人可能陪难这人？家么了？切家不了，人不得你们都是呢，就现在这行。你阿姐宣传嘛了，在下中节节家就很出去的，家不了得些把伊。没打把的，西巴些就热瓦些有人。你把这位老人就这些拿西巴些就顶开人。拉拉吃这些节，家们没啷些面多。呀，隔壁老板水煮蛋，这是老板能把嘴。没啷的啦，少不些多了。家不了。没浪的这些比当成些人，
没到白马也巴东，南卡呢才个龙钱没浪都考完呢，没人话拉钱去加塞去，出去因为当亲人多。真是笑，家么了西巴小餐头。家么了，吃了点这个。阿姐点这个，点这个，我吃了点这个。家么了，吃了点这个。加不了，点这个，加不了，点这个，点这个。加不了，点这个，加不了，点这个。明白阿姐就出马了，我装的噻。有人问过我三下钟去了，家军今天也说的。吃了点这个，吃了点这个。家不了，真这秀，大东学就行了，就干的中位。加塞八宝进去冲击。哦，得到俺俩一起上么也，俺俩趁那家卡几个脚不上人，人得可容易呐，家卡用了往石头给接，可了就有家本就够。nghe phụ ra tôi mẹ nghe ngã rồi cái xe là cắt rồi chị chị tiệt đâu nghe yuri xe là nhà bị cắt rồi để đi xa tôi à à chị bảo vậy để đi ngã xe cắt rồi này chứ xe kia kia gì mình được xe cái đó mà để đi chú xe tiền ra gạt điện mà đi nghe chơi là xe nó cái lại mua là cho tôi xe ổn à chị chị xe nó nghe chuyện khi chị mấy người tôi để gì tôi tiền thành ra mà đi à chị bảo vậy nghe như chị khăn nó này chứ hiện hiện tôi khi gì vậy ta à chị chân cho mà là cho cái xe đến đây vậy ta ngã rõ mà chị cái gì được ngô má cái gì được xe cái đó mà nghe mình ra giờ thì tổng chỉ mới xe đấy ta hiện đi mong go à xe đường hạ chỉ mấy chỗ nó tập trung đi để chị ấy yêu mà na mấy cái bà xe mà cái này xe là đồ mi cái đeo na chị chị cô nào yêu cho mình na ngôn tôi làm mà yêu cho mà đi à chị bảo vậy chuyện mình sao trong một chuyện được chứ gì xe cái đó mà nghe mình chẳng cho chẳng gì也用钱么用玩，小豆个没吃多给这里。当然就是呀，看过说。去年阿妈也拿那么赢，去我妈俺想不起跟阿姐进去嘛，去年呢妈几个可把din来玩的，俺去了想不起那个。thế mà xe giá xe là chuyện má bị xe mà tôi vậy mà đi ngà là xe lo mà gì vậy xe lo mà ô thế chứ gì chỉ xong là thằng đó ngà giá bị tôi mới bị trả này giá xe chỉ mà đi ta đúng chuyện nó mới bị chết chứ ngà giá xe chỉ ác rồi ta ngà là xe lo mà gì vậy sao anh được
江木老，这啥子？这现在江木老，点到这凶手。咱们来几个工地头的背呢，就在面那痛了家送。江木老，这先嘛就。跟球给洗罢了，先好么呢？对了，先好么呢？你等到那十几个头的永军他们都，所以呢，咱们了那心没错。而且，上班中呢，啥到老有种些的，而且把位，现在而且去学的。上班中呢，但更多些的。俺不要跟车赢，俺过去到那去拉什个充满领队有的事，得顶巴的啊。这娃上班出去干么赢吧？俺去开业。拉什个阿片，你等些的谁门不给人都是，得顶巴的。是，得顶巴的。杨哥吧，得充满钱了赢，而得去俺那肉开心呢，真的很加高。学生呢，没送里头比没咋给你他些高。人是老多老集中的种，让个刚刚来，点了他没把，让个把，得去啥个些个的，呀得龙，可能我把，但俺去了肉些有的，去俺那肉些个，你看看今年咱们军出面确信不觉得，俺国家的。和军队们都，确信不为你妈的了，我才来个的路途个。这人的是这些。拉是个，等我去了等你黑么呢？这俺拉中包嘛些呢，俺出去来个准么头。噶得去黑上那俺去个子的，没等俺也是说句嘛的。大人说。车车公布有么多，俺就车公布那家没来都个的。但那家不开始那这些个。老实得车上个生了绕来着的，就算那等我们说也，俺有懂没？有那大没的那没比较晒的的。去家没给就头弄都懂得个，得也在车了头也。我把这，我到你这去等他些的，你那我咱们来那什么呢？咱们你看我来要跑进他些的，我现在没些搞什么呢？啊！哪是个？吃这人送？怎么了？我吃了，等到以后啊时间，咱们就什么？这些真的，我，大姐妈的，当我是小男郎个的，没你拉着些个的。俺把东哥把了公哥些个，怎么了？大姐些把手上些都抬了，老兄些个的。去怎么了？等到现在这些，咱们家才先拿出的，所有心情俺有的。等那样子，没就认为没有。怎么了？俺吃了等到一会去。老实看，等到这呢，就在那些送，你就把送来后山客户，咱们当那个后山就营业嘛的，但这没黑送，你就把送生意。
别动。家么写个到么？后天的去中东。来先呀好，家们后天先给的，好吃好呀。怎么了？原来我来进头就懂。呀，说，等你看懂啊。nè, jam là nghe sao chị kì đi. Nghe là nghe thu kì. Dạ, thế đi chơi là tê. Jam là, đá tông. Tên thư mình nhé, tên sừng cho bà sửa. Dạ xe, cho bà sửa, cho bà sửa. Chưa chết gì. Jam là, ông mà tin nó là tư rồi. Wo ma no na tu ye. Sui wo ma no tu ta pa re. Nghe cho làm cái gì? Chưa có gì đâu. Cho bà khơi. Có bảo. 저 가난로이 철랑 이거 동게 소리 셔디 내가 그 소리 셔디 최지세 되래 저거 하나씩 세는 짓이 ngã nghĩ của sự kiện chỉ mình nghĩ tới sự kiện đó, khó là sao bồi hình rất rồi. Chả bờ lo, ngã là dễ con xin nó rồi. Chỉ mình nên sẽ tung kinh chỉ rèn được đó. Nghe tin này xuyên bộ sĩ quan đấy mình đâu. Nghe khó xe con là cái gì? Nghe khó xe con là cái gì? Nghe như bác sĩ mà sao sao? Chả bờ lo, ngã dễ con xin nó rồi. Chả bờ lo, ngã dễ con xin nó rồi. Nghe như bác sĩ mà sao sao? Jammo lo. Nghe chỉ là khơi gì kia. Ba vị, hiểu được, chỉ ngăn gì đó xí cái mà đấy, hiểu được chưa? Jammo lo. Ta Japo, nhìn khi chết nên đủ. Chị say, ba vị. Nghe hiện đến để cho mà đến bà yên. Ta đến sao hộ? Say, say jabal ne shi te hindu. Cherry. Ba, chi. Jammo lo. Nghe cô thế ta na. Daka công ý Shiba, rong cái apin chen nó xe na. Shiba đi api, chế số là ba chen uống xe. Tụi bố ngáo ý mà chế chung. Rễ thế, cá chí khen bê, ngã là đêm phong xa bố xe xuống. Jammo lo. Nghe chế nghe, chế rong phá ý là rồi chứ con có xe bà rễ. Rễ thế ta rễ. Chế rong phá ý là mà sư là rễ chứ mà rễ. Chế rong ghê. Japo tong jakati chogote rinde chứ mà rễ. Bố mẹ khi na,
롱个西巴东咋的了？苏苏谁给的？得切着黑着的。啊，俺切了黑，家么了？大钱就把家包了，卡达起。这钱就呢？得在嘎着的，家么大钱就把钱着起。店长爷呢？我送你俺们着急。家么了？大钱是别说呢，一小给把黑了，切店呢是龙头去嘛的。啊，俺去那边当白了，穷嘛当，西边人哇，你把它讲个的噻，哈哈。家不老，我正店长爷比检测去，你电风啥不些耶？哎，大众给下这些，大用那没着急急。家不，钱按着去的，你老婆现在怎么样？钱只3个钱没给，谁个当么你去？也有你妈的那一人人送。家不钱只家3ton也把过的。你就把俺做是啥货？去上次单的那光嘛进度的凶啊，我嘛是本的，我有人黑了人不擦东土没，餐的也才真的真把黑人，人的真就，我嘛来一道这把人，我嘛人，阿姐，这动物的呢就在俺所得的，你也啥就也可能来哦。没事，啊，没事，没事。也老中松。大康冲救人，老七位写不空，大爷人们过完了冲救人。阿姐，切后机呢，动过了真的。看几点都冲救人噻呢？老爷弄点样的。阿姐吃了等着喝，吃了不会显得。哦，啥钱包了？这几包呢，先出去冲吧，俺包俺等着喝。装送了，这几光了最近也。巴拉蒂有节。剩下种起来。龙鼻子了。我嘛你们都。三姐姐小肚年度就比，蓝姐姐写不空冲头送。阿姐，西班牙姐姐等着你嘛呢？哈哈哈，对的，看见了的对的，哈，这辈子呢，看土地呢，就写给黑子嘛的。
没事，空气电的冲突，我打通三代一般的，跟帮你希望我们厕所里，切记送到。大概切进在这了，等我经常先能对的。阿姐，大家3年就能对的。去上了通道，空气没了，出现那个就的。家不点着自己。从姐，从姐。 सुनो सुनो ये बुद्ध कथा